President Yoweri Museveni nacheyongera okugenda omu miisho n'okuronda obushagiki omu myanya etali emwe n'emwe kandi erizooba yasiiba omu disitulikiti ya Rakai na Lyantonde aho abantu nyamwingi baba bamutegyerize okwasa kuhurikiza ebi arabagambire. Abantu ba disitulikiti ya Rakai bayiterera enduuru ahari President Museveni bari kugira ngu abakorere aha kizibu ky'amaizi eki bari kugira ngu kibateganise obwire buringwa. Seba w'ekitiibwa President tuyina okusoomozebwa mu mazzi aga payipu oba ag'emidumu, naye tuli bakakafu nti ensonga eyo ojja kugikolako era tukutegeeza nti amazzi gaffe ag'omu ttaka ga munnyu. Abantu ba Rakai basiima President Museveni ahabwa amaani agattiremu okureeba ngu yarwanisa oburwaire obwa siriimu obwabire bwamazireho abantu omu district egi. Actually, we thank the President of Uganda for fighting HIV/AIDS in Rakai district, because initially it was very bad here. It was like a scourge. Everyone was dying of HIV, but right now people are getting free medication for HIV, and it's no longer a threat to us. So, before the coming of His Excellency, HIV prevalence levels were very high in Rakai district. As we speak now, people can live longer. Even the levels of illiteracy have gone a bit down due to universal primary education, and which is free, and universal secondary education. Bo abebembezi ab'ekibiina kya NRM basiima President ahabwa ebintu ebyakolire abantu ba Rakai. Nja kwebaza okukkiriza kubanga tewakyali kubuusabuusa oluguudo olwa Lyantonde Lumbugu Ntantamuke. Ababaka bafa ba Parliament abawano bwejjo balusimbako nnyesira mukama wange nga balukusaba era nja kwebaza okukkiriza oluguudo olukolebwa. Mu kugamba kwe President Museveni yahiga abantu okugenda bakateera Karuuru batiine kutinisirizibwa Kwoona. Mulaba ebizibu ebiri mu mawanga g'ensi yonna, Africa n'awalala. Olaba najuzi abantu batabula ensi yaffe eno. Tanzania nibatabula nibonoona ebintu. So nga Tanzania ebadde mu ddembe okumala emyaka mingi. N'olwekyo eky'eddembe temukizanyisa. Naye mbakakasa nti NRM erina byonna ebyetaagisa okukuuma eddembe lyammwe. Yayongera yagamba n'ahashonga y'abantu kukora bakabasa kuruga omu bworo. Kati ebyo byonna biri ku ludda lwa enkulaakulana omu byenfuna. Kati ku ludda lw'ebyenkulaakulana mu mbeera y'abantu awo oba oyogera ku masomero, malwaliro. Nabwanyuma abo boona abarabiremu mu Karuuru ak'okukwata ebendera, President Museveni yabakwasa ebendera z'ekibiina kya NRM omu butongore. Amakuru aga gashakwa Ronald Ngabirano aha Hatariho West.